People say it looks like a temple. Ah, good for you. I designed it on Google SketchUp. Gave it to the builders and said they filled that. I did Spanish and French. My brother did Spanish as well, and he ended up living in Germany. I started French A-level, but didn't carry on with that. It's just a shame that you kind of, so many English people study it for like 10 years. Hi. Yeah. 그룹 бүгд яваа юу? Хойтлын группыг бол хүлээх шаардлагагүй групп. Хойтлыг бол хүлээх шаардлагагүй групп. Тийм үү? Тэгэл. Тэр групп ч угаас дундаас буцчих юм. Oh, nice bench. Nice picture. Hey. За ингээд өгснөө одоо.
алтан үлгийн уулга авирч байна. Амаха талд орсон. Дасах ёстой гэж бодвол. Наашаа. Өндөрт их мэдрэг юм байна л да. Уссаа уугаа яваад. Тэгэхээр бол асуудал аймаг шүү дээ. Оо тэр хараа бууга явж штэ. Тэр GPS-ийн зарцаа. Алс тарж байгаа юм. Эдгээр нэг